otsigireho akarumagara gense enkuyanja y'abantu eshikira hakuze ko wabira ry'ekikonji cya UPC yo mu government ya Dr. Milton Obote athabagarukireyo kandi bamusimira obumanzi obuyagizire n'abagenzi bahabwa umusinge gw'ebyobwegese n'ebyamagara ebi batandikireho bwirobo ati baba takozire okurwara kwe kwija namwe na muryango rwire abamoto murwire abarira kashumo musandeje mutemukore ndimba mubinji nigizebe bajyangu nizebe haraho arya kagiraki akashuma ati ebyo tebe kujarisha kubera kwija wangana byenda kasende gamba uriya tumbyenda kasende nabwe jene mukore bene nyara kubasimira umurimo gwakoze akigambo cya education wazo kuza university za Uganda zoberi university zona noja kushanga mwembibo yamezire aha murimo ogwakorwe abantu abo nakobo omugenzi nagambwa kuba yateganisibwe bamwe abatembera hakuhinduka kwa government ya UPC harukuzaho ya NRM kandi ogunugwe kungira mu Tanzania aho yamazire emyaka 11 kandi kuyabera rugereyo nukwe kwato burwire abira bumazire mu emyaka 14 ya wumtaka ya kusamenya development mwamakana gule ngiyentu kwakata kusaga politics ngo bantu bakameje kibinaki akagira ati government yanjye kagenda full stop pinchiza things am change where this government kuyizire nenyijuka I think it was 1996 I got a letter which was written by the president yamwikirize kwija as he returned as an expatriate naza Tanzania twamwehayo kuyizire yajyanye kuseturinga aha kuzungu bintu byenaki yagumiza muri development ze zahava other moving testimonies kandi ezayureka kunde kine bukomo anindeyo samkahindi naha testimony yo kuba manyine many years ago omurimo kubakoze mu education omugenzi aferira ha myaka 8 nayo bukuru yasige fakazi n'abana be batana bari mu Unisikansi bashasha owabira yesimbira habwa MP bw'abakazi omuri Bushenyi gasha kwa Beno Muhozi